Daga jingla jong kinong ilam bat gibor peniat school jong ka Lakhar Presbyterian Secondary School bat gijing tri shitom jong kinong mikmat pajba kathan gi bakentup yaw MLA bat UMDC hanin gesengi ketika school kalayo bat khabribon kum gadak jong jing pli ya gilai tili ki kampadroy ki belapan mang da ki kinong mikmat na bentakan ke school Kitiki kampan roy ki kentup ya kajing penbaha bat penhe ya ki kamar kelas lengba ke skim SRWP nanta kajing sina ya kemadani lekai bat kajing sina ya ke pankhana na ke bentagi kena school ya ke balapan mang na ke 15 Finance Commission jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ha shuaban pli ya kita kajing mentoy jong ketika school la penlongru ya kajing ilang ke balengkot ha ketika school da kajing don lang jong Raju Rizal ubri block mission coordinator uba Dipen Marsing ubri chairman jong school managing committee uba Royas Madur ubri orang Basinong jong Sinong Lakhar kino hikai school ki khna school bat ki kmi pa jong ki khna school bat kato kne ki rupakmat na ketik Sinong bat ki paranong chong Sinong ki ba I je akili ki Sinong dan Sinong Lakhar maulun kene ini bat ni dan naga bentan ki lai dan ki benta ni ya wan pli pajba akene ke si naga benta akene ke school ke bi ki dan akene ke jaka ni ya ban pli pajba naga benta akene ke kamera kelas kabala yo banyarap bag SRWP scheme akene ke school bat kabar ke naga benta kamadan lengba ka MDC scheme dan lang ba legit hang ni bat kabalai ke naga benta ka toilet mo naga benta ke jingkhoi ka sanitation lomba ke education department ini lain likimat dengan por kum gadak ba ni yo ban pli paj ba ngi pau jing songmen ke jing don rengkat ba legit nang ta UMDC jongi nang ta nagal yang jong ka education ba Rizal bodi BMC jongi Kinong hikai haki juk kibamen shuale wadada kajing puli kalong kawahamduna ruhundre kinong kibasyepa kinong hikai nga korwarang lek haka nursery LP mensua domjukhat nursery KG umjudan kelas Arif kelas Ahe sekat mensua Arif Ahe kibabu kelas A B ungkat tertes 1, 2, 3 bertukar but kinong hikai hagi juk kiba mensua kidai kiba sempang kila permi sibun ganang kiba start kibala dan hagi kerdan berterus ya ngalong kumni kumagalong ru kadai lang bajong gitu kinong hikai kiba I kibala hikai yang hilang baro bangila berlong kumni kumangilong Sekolah sim ya ketika kabu menai kubeli kerpang, na kebenta jong kinong hikai kibelagan kebenta bersud ing sembok perkat lagi jabing gidungi bangila banlong kubeli bangila. Oke juga nak kepor kawin neki program kiba penjau umat, yang hisimet ketika program kebaca hausnem arajar khatra mas senjok UMLA representatif. Jadi program kabala organize lembaga education department ban ai ya ke award ya ki nongkai haki LP section UP section secondary section apa ka Rihoi district itu ban ka program hak tugas nem alija banga kungsiu ke sertu program ngahap ban IT ya ke award ya inong hikai hak LP section ibla hikai ya kan aga por bakanang lake haga LP section hapo ka school ko bakanang lake hapo St. Joseph bat haga Dewan DC LP school hapo po bat na dokumen sibun menyo ban IT ya kadi ka kusna o kerteng itu nang kai di Kong Bernadette sendiri ibla hikaya ka itu po bat kano ko penlung mesin abang ikan mau yang hingno senyang jongki nong hikai
Bat kene kadi keduk sah ke Batam. Na ke benta kelong din ke Barsawan. Bat day na kita tahu kumalau mene yang bersedang bagi government LP school ke bangi ngidang. Kita shibun kumno ban ra ai ga tingkala om tang ha ka roi ka pa ka snong ka thau ki jongi henre kham kar pang ka be de bat ka jingan ka jinsa niyo i ka minsin ka jongi ka ba idon ka jing khram kumno ngin la ban kentiu ha ka be de bat ka jinang ka jinsa hapo ko konstituensi bat sabar do konstituensi ka jongi Nagalian ka jongaru masuk komen nagalian ka sini kabangi la yo ban pli lani ban yo ban out ribbon ya kan kamadan kabanga don ka jin la banong khendiat kijin pankala haga bede bat kan ka banta kumba itu men basan di mersing mane ulong serman ada ban keren ban pensai khendiat haga bede bagan ka pham ti kuaro na kalian ngajunga bangan pensai mo teman aga bede bagane ka skim ka bangiyo ban plifai ba man ka singi aga dinya keren ngajungi ka bangan suwa kalong ba ka school ka don kam bandon ya kane kamaran ka bakum ka school ki bro ka we kinyo ban penun kam ya ka kana kalian ngajunga ru nga persang banwat kilat kelenti aga ban yo ban wan ra ya kane ka skim ka bede bagane ka badan ka tumpi Henry hakani ka license government nagalian jongi kum ki MGC ki don ka scheme ka bangin la ban ai ya kum kini ki jinti madan lane ki banchna ki ying lane ki we Henry ka bangino mangi gede kata ka tight grand ka bagiong nalamba ka 15 finance commission ti lese kan don khendiat ka jing pankala ha ka bagi bagan ka phang but halo kada kabentan ngalapan mangru na kabenta kate kapen khana ke jongpi na marbala ara gawe ke benta hable ar mentang ba mentang ka beche ke si pendet jadi ke bang amakula ngin pendet ya ke kam but ngasmuru ban aku ble kerpang ya kiba lale ya ke kam klem pat dayo kata kadi ke basmo sanut hanga mentang Hadyo orang apa ai cipi bro naga bentang kali kamadan jumpi na bentang ke pankana mentang adang su penang ni ka skim bakumno nginla ban yo ban ai lang ba skim ba kibala pentri ya kene kila ban yo lang ba ka skim longga don hi ki beriu ki badon ka bensim jo ka jinkit klik ngin nomla ban peniai ya ka kam sakama nangin pagari ka school jo hero kumbangile yo snow na report Hagabat sedang, pila sedang dah ke kelas kebarit. Nama kijinge kibun berpenyai ke sekolah. Kumbangile semua. Suki, langba kajin tres tom jong ki riurangba, jong ki nongelam, jong ka snong, ngila banong, dan jong ka balang hangni. Kajin tur ki jong ki sopo office DI, mentah ki ong ke SDSEO. Layo kerpang yang kilak jenera pangkersan yang ginung hikai lembaga SSA. Layo kiwi kilak jenera kinu ki jenera kinong wanhi longda don kita kibalik ban semua. Ini sungkumen ba kinong elam kijonghi ka managing committee kinong hikai ni fidan ka jenera trilang. Ban ka bakongsan kalong bakum kinong ilang lani ki managing committee lani ki nong hikai ni day bandon ka mensin jong ka jingkit kli kelas ada school jangi aku sedang nila sedang teradu nursery hadu kelas desi ke UP Hendrai hosnya barajar niyo da kajing kertu kajing day nila bang lala atau clear dia kena school jangi hada secondary barkumta mentang dan kala pergi kelas berkecing dan jadi kena akhirnya sekolah jadi mentang dan aspas hafusan mut te habape je kecing dan jadi kena sisa rapai pada kidan sibun kecing mah haga sekolah jadi bagi kendo
Akan itu senang gila shem jing ru ubede berki kamera kelas hang ni ngimdan ki kamera ekstra ngidar betik kan khat ang tuli ki kamera kelas dia kidan ki kelas ki bala increase haka enrollment but hakan itu senang prabu shisha ini ha ikinangi kinangi kai ke jing kumnong in le ma habangin upgrade dan ingin extend ki classroom room dan tegani kalong kawai ke jing kebangi kendu but angis kamba ini kecingan mereka jam ki managing committee dengan si kumju MLA lesing pensngau ini kecing mau kabangi ni kendu ha ini ke school jangi mat kumjuru habangi pai ya ka mede bat kecing siu kumbangi TV bakan ke school jangi kala yo kecing ratang na ka LP bat UP section kunta Raini padehani rabu nadu ka pre-primary section bat secondary habil ke jingsiu shishangi kendu shibun teaching hagan ke school jangi te sakawai part ka ba makwa banbu ke jingkar part hagan ke por ke lomba ke jinge ka bangi kenduru ka dei bahabangi phai ka kun ka ke juk ka bamantama udai bagene ke juk technology shisha bangi phai ke school jangi gemdan wadeka electricity for school bat kumjuru mo kini por keyboard bamanta computer kiwi te habangi phai bat kani ke juk bangi em isno ba kani ru kalong ka badan kam ka ni lese la dalong ka bala mo kini kisna barwan ngin promote lani bangin kenjo lem kuma kiwi ki school ki la yo lese ban kenjo ka hukum kani ka por bamanta te kumjuru kum kawai kajing kerpat ane kajing pensau na kalian jong ke school no ikwa ba la dalong ka bala mo bangin yo kawai ka staff room ka ba ham kerpang ka ba gila ban pe mo ya baro ki khana hangni namar ni i ang te garan kawai ka building te kater gare kajing ka bangi kendu mo la dalong ka bala ikwa ba ka school ka dana ka ju ka jaka namar kumbang lapun pau mahang tingin dan ke staff room kumta kalau kau ini bagian page ikna kete kumta kadang iyo dah kau ke staff room lese kani ke kamera bagi pedan kampung ke staff room lese iyo lese ban pedan kampung ka kamera kelas ban extend ikna tikini kilong katu kani kijing kijing dan kampung kendu ha ke school jangi kalau dah kau ke dulu ke school lawan harum te popular school lawan pe ke school bernalina anai mentap dia kalau dulu kadul kalau nak bersedang, te kalau kepada kita jisu kemen abang ayu i kajikan kebekulur kalau abang mereka ikna ilapan leka ilapan keti, mau kalau kulit yo kalau kepapangan nak dia nak mon kalau dia kebersutunan punya i yang mungkin dia nanti lah yang jika dia administrasi menewa ini dan bom harap tak jiran kamu atau sekolah, kata lagi lah pau bang idan kata primary section. Ni dan kamu tahu nungi kai bentuk ya kata primary. Te ya kata lu nak ada juga office dan ya berdiri dan ya. Nama kadang-kadang ini proposal ke kipan ke government. Ni dah di kata jimpu pendrum ya kan ada ulakar ya kan ada scheme primary teachers. Nak tadi dikenarin begini yo kerpang ui nungi kai. Te kata ni dan ya de iba terus buru dan langhan ni ya persiapan kalian juga office lu berapa enam tahun primary teachers. Benda segala belapun tahun ni beri komputer. Kadang nak ikut por bunyi ya kejiaran ya ke upper primary. Ki ada komputer kejiaran nak kalian ke office. Lada kalau apiang ya ke enrollment ke sini. Di habis ya ke enrollment. Kalau ke enrollment ya ke school. Ada kalau apiang ke enrollment ngisi proportion ya kan ke berpenyo ya kan smart class berpenyo ya kini komputer ya nak kalian ke office ya kan otomatis kan mau ngaruh nak kalian cuma bagi pendidikan ini iba siwan di man kepor nak report office ini ya player kan ban warna ya kita kicinyaram kibaria kibaran kamu nak takan ke sekolah ke joni nanti nah gua pun ongba baru dikenang le biajar mau poskul Miti videonya teraktif, ya banjir yang posko, teraktif dari pembiajar, ngaku apa pun, tidak ya jane, toh pernah bukti, terakhir sistem videonya ke free uniform biaya yang kalian ke sekolah, itu pernah aktif yang,
to sosin pione han ki kot Islam na kaya ng school free textbook to aktifnya oh kumta ter gidon gini gijing yarap kibaria kabani ai na kaya ng office ka ai ka sarkar ka jungi na kumta jumpi gikna te ni nong trai jang office ru na ko por so ko por ni chong te office ni dan ya pe ni pa ai ki profesor na ko por so ko por hoi teng idon ki school ki badan bok masin pa cisin pa kasting ko aru berkelapun Andai don pergi sekolah adu ba asli license something ni pa nang ni pa sa district ki compile apa district level nang ta pergi pa sa state nang ka state pergi jid biang nang tu nang ta pergi pa sa dali bat ki improve na dali telada ki don bok kabut iyo ya kata ladang iyo ru hindi bentuk jikarman akaba asin ne akaba license ne akaba something ne ini propose adu mengiyo yang kajing dawa kajumi